Labafowethu ke angikho kwakho ngikwami ngiyabona ayi nejo ngiyabona qhaza siphuma lapha kaZungu bafowethu hamba nensizwa lapha mapholoba ade nathi sizovela njengoba George ngasaphuma kanti encane ayisaphuma le ndawo ngakini isihlabathi phela kuhande lokulula ngendlela esimanga siyabheyaphi lesemoto into nje ukuthutha wona ama tourist ehluhluka abuyabuye weyisifuthi wenze kahle kodwa ungayiculi le ngoma ecula lapha esontweni kaKhehlelezi lapha sizapho yaphuma sanibona njani bafowethu le ngoma ecula lapha esontweni kaKhehlelezi wenze kahle cha futhi siphuma lapha kaZungu ade sizovela nathi hamba nobhuti omdala lapha ke mapholoba masoba umlando umfoka Mchunu ntobazi umdabulaza zamqhoma ngoba zimthanda sesixolele akenini ade sizovela phansi Thokozana dlala phansi Thokozana sebhisi ade zali sizovela njengensizwa amapolo mfowethu ngeke amandla omtawadliwe uyahluleka mfowethu umbone ngane yakho kulife okwenzani akunendaba hawu amapolo ukwazi mfowethu ukwazi ukuthi ungasithwala ukuthi sizokhala la mfowethu bese uvela kwalo bese kuthuleka nje sengathi simunywe ngathi sonke cha sonke cha ukhiphile nje mfowethu amandla mfowethu thina bese inyembezi sangaphela ahlema amandla omtawadliwe hayi amandla omuntu angeke ngiyahluleka nje mina hleli bakuthi yabona babu hleli mina ukuthi angisho kwakhona lapha kusesetafuleni ulo mama lo yana obukhulu yabona bekuthi mina ngisho nje kusela lapha etafuleni kanti yini lena engayithola hayi wenzela ngayicula leyo ngoma lapha nayibo hey anake abaningi labo obala akuhlehle bona umpheme uJamthini hayi abahlehle obala abahlehle ungema lo udate umdide masho balo ayi mana ha